Nō reira, ka piki te utu o te hiko, engari ko te tino utu o tērā, ko te noho a o tātou whānau Māori. Ia wiki e rua tekau tāra noiho, ka toi iho, kia Georgina Alfredin. Hioi tērā pea ka haurua tia tērā, I raro I te kaupapa a Huarangi a te kāwanatanga. Kātahi anō te whare o Georgina Alfredi ka whaihiko, I tapahia inanahi, I mate ai ia ki te pati he rua te kautāra, hei utu I te nama. I don't know how much I can do less to lessen us using power in the house to be able to cope with that extra increase. Kei runga a Georgina I te penihana mo te hunga māwiwi, a I te rongo kōrero ka piki te utu mo te hiko I te kaupapa a Huarangi I tino taumaha o na whakaaro. Hei tāna I roto I te toru marama, kua piki tana nama hiko mā te tekau mā rima tāra I te wiki. For the kids to understand that we can't use this or we can't have that on, and for them to understand it's because we can't financially afford it. They can't afford what they're getting now, and they're not going to be afford anymore. E ai ki tēnei kai tātari nama he iti noaiho ngā whānau kua rongo mo te kaupapa a Huarangi. Engari kia eke te wā e piki ai te GST ki te tekau mārima o rau, ka tahi anō rātau, ka tino rongo. Whether we have a small, a small increase now, I would say by the end of this year, the real big impact will hit our people. Ko te tikanga o te kaupapa a Huarangi, ko te whakaatu I tō tātou aroha nui mo te taiao, he pai pea te whakaaro, engari anō te utu, ki Ngikiriona, te karere.